Odlučio sam da se prijavim za ovaj projekat zato što predstavlja po nekom mom shvatanju dopunu dobru za znanje koje stičem na fakultetu, zato što na fakultetu se uglavnom posvećuje velika pažnja tehničkim naukama i tehničkom znanju i nema mnogo dodira sa privredom i sa problemima s kojima se menadžeri i ljudi koji rade u velikim firmama susreću. I dopada mi se to što je Coca-Cola ovom problemu pristupila tako da pokuša da spreči, da umanji rizike koje postoje od odliva mozgova ili kako se već naziva taj fenomen da studenti posle 4. godine odmah traže vizu za neki strani fakultet i za neku profesiju u inostranstvu. Dopada mi se to što se ovde insistira na tome da se studenti sagledaju mogućnosti koje pruža srpsko tržište i da pogledaju mogućnosti koje im pruža samo Coca-Cola Hellenic kao kompanija. Tehnologije koje Coca-Cola Hellenic ima su za naše tržište vrlo retke, tako da mi se dopada prilika da radim na implementaciji takvih rešenja i u toj srazmeri koja postoji, s obzirom da je to preduzeće koje se brine o informatičkim rešenjima za više država. Ukoliko bi mi se pružila prilika da radim u ovoj multinacionalnoj kompaniji, dopada mi se to što bih svoje znanje mogao da primenim na velikim sistemima i što bih mogao da sarađujem sa ljudima koji su vrlo obučeni u svom poslu i koji su posvećeni tom poslu.